Bentar, sini dulu, kita ada yang sini mau naik. Mau ke mana? Siapa mau ke mana? Mau ke paguyama. Wawalong po na lo. Mana ada pagyaman mo, tapos yang mo lo. Yung mo alo. Alhamdulillah. Tayo lo. Ati batangau sambe ususa kope hungohui opulito to uhui longo lalahi odie sikisa lo batanga lo awala o mabolo to ususa medunga murayonu ehe tolonu oku odumodu olipaka mongina muto ati batanga na odetonu otalua. Mau turun di mana Uti? Siapa mau turun sini siapa? Stop. Alhamdulillah. Ini mama hati nih. Oh, mama hati bawa lombo mau nih. Nah, gimana dong? Mau liwa, makasih ya. Alhamdulillah, makasih nih. Ati Allah batanga botia bohe modelo bentor lo tau asali doi halale ati Allah batanga susah bohe mo pehu pomaya ribi loli puliko morendeya awati olo au jabo bilohi limongoli ati batanga sambe ususa kote hungohui mopuliko to uhui nunggalionu ehe tolonu oku odumodupo olipaka mohilimamuto ati batana maodetonu otalua. Assalamualaikum. Mama, tiba usul sampai. Papa minta doi. Di patanan itu biasa masa bikin dulu punya. Hah? Sabar wa. Cuma bentor orang minum. Ati Allah batanga botia kohe modelo bentor lo tau asali doi halale. Makasih Papa. Iya. Ati Allah batanga susah kohe mo pehu komaya ribi loli buli morendeya awati olo au jabo bilohi limongoli ati batana sambe ususa kope hungohui mopuli toto uhui medunga mulalionu mehehe tolonu oku odumodupo olipaka mohilimamu
odetanu otalua. Papa, makasih Papa. Mau jadi doi pol ya. Yang penting sobat bayar utang.